once again. Today I'm going to explain about the Indian Constitution from grade 8 civics textbook chapter 1. So as I mentioned before, I want you to view this video over a few times so you can fully understand at the end of the day. So I'm going to post this video afterwards. I want to continue each and every video clip by clip. So it's not a long video. I want you to carefully watch and learn the video from here. I hope you gain some knowledge from here. Okay, oleh với na the Indian Constitution kan soi shi don ania. He chapter hi poi mo khop maya Indian Constitution hi grade 8 atang hian kan zir tran che ti na nia ma join kan zir ngai lu tuk lova ti hian in pol sang chawanga in zir chho ve zel don ni introduction tlem kan soi don ni oleh he chapter atang hian India ram dan zong zong dan chung nung ber India dan pui Indian Constitution India dan pui kan zir dona hi written constitution an tia chu ziaka om ani mo chuan khovel constitution ram dang point an nei nen khai khin point India Constitution hi a sei ber ani an ti ni lengthiest constitution an ti ni chuan heti hian soitai la kan ni tin nuna hian kan chen pui kan veng chung khotlang mi mal le chung te po kan ngai tu mi lo lai point India Constitution hian kan pian tira tangin keimania hianin engeni dan mangin ro rel dei to ni ti hi hre ilamin lo thunun sa reng to ni ti hi kan theu do nia chuna toy zong India Constitution chu ram chung zong in rel bona turata na ram dan pui ani ti kan hriat photangai ni mo ram chung in rel bolna turatan a hlom liana atam em le ngala hriat sen po ni lo Bible kan chiarang deuh hi nia by heart sen ni lova poimo lai kan va chiar ang khani maya chuan tuma ram dan pui chunga leng anom lawa politician thil ti thei tak an ni mo engeni government worker so kan hathok sumdong businessman businesswoman emo mi hosa le mi re thei po India dan pui hian in ang khat vekin kan chunga dana lek ko ni ti hi kan hriat angai ni chu masabera tichuan India Constitution hian Bible kan soeng deuh khan bung le chang te kha nei ve chung chang sang te chu article ti nan soi thini hei article 1 article 2 article 5 of the Indian Constitution ti te pon kan hreto thin mai the chanchin bu ate TV le news vela te tin article phat kan soi zonga article number 12 le 35 ate hian mi puite dikna le chanvo mo dikna le chanvo hi rights tin kan soi mai nga tele anzalen na ching takin eng zia kani chun biakina Bible kan pastor upale thusil tu te point sermon na an mamole du lai te an chiaran mangrang kai thinang deuh khan India Constitution po hi heng ukil kan ti te lawyer advocate mo dan hremi te and judge court ro rel tu te magistrate le police te le midang dang te po hianin ro den rel theinan an mo mono zona an mangrang kai ve thrina ni Indian Constitution kamo dan hremi an ni awangin dan zong kha an hrevek emo kan ti thin hi thil thei ani ngai lowa antinan Bible le Constitution te hi avaya by heart chi po ani lowa amai ro chu hriat tam tluko om kher lawang an na thona zona man ro tangkai ve ven ni mo chuan le hianin kan soi lenga antinan football game a chuan kan ke hei kan lek mo kan mang na sa rules dana chuan goalkeeper ti lo midang chuan khelak lo line kut lo man ngot chi ni lova fall ate ngai theinia players ten an kuta ball keng chungin pasta se football khelani to don nge lo ani poni se het leng deuh hian game dang basketball volleyball kan ti hockey cricket te mo te pon rules an ne dan hi an nei sang thli a heng rules dan kan ti te hian an game ni phung theu an ti chianga an soi fi abokani tin game dang atangin game dang po rules siama zirin kan lo thlia sang thiam to don ani
Well, I hope you watched the entire clip, and besides the fun part is it was the cat dancing too, and I don't know why he moves his head like that. And anyway, let's move on to part 2. Okay, get ready. Rules dan kan soi game sang mi te kha mo game in nga na fundamental kan tin nga na an nia khang rules thau kha an game a zirin dan khain ang lo ve ni chuanin constitutive rules ti point an soi thei ni hengte po hi mo hi share tur chu kan zawa in textbook base a shil fiana om ang te nia tlem han bel zel boka kan share fi atlan theinan le chuan heteng deuh chi hian kan van tlang khotlang te po in constitutive rules hi kan lo nei thewa kan van tlang khotlang society thewa danglam na po midang society atangin kan lo sheve ta ni mo society lian dewa mi pui om khom na hai community sang an tam deuh na te chuan heng rules dan kan soi te hi mi pui an tam to wangin in enkol na po alian tham to a hau tak ve hle to chen ni rules dan an siam don reng in consensus an tia mi tam zo ngai dan vote mangtein an la ve thin ani tunlai a chuan heng consensus te hi ziak in mo written in chiar thei turin an da thathin ani heng ziaka dan da thatte hi tuna kan Indian constitution po hi chu tiang tho chu ani ve che bokani khoilai bung le chang te po hi ti danglam ol sam tak an ni big lawa mo hetiang then khati chu siam that ol sam deuh te po om thowa Indian constitution a hian chon Indian constitution chu soitong khan ti danglam ve thei ni chu amend tan tia ti danglam nan siam le rein amendment an ti thin ni tuna kan soile tu chu Jawaharlal Nehru kan thunga India ram prime minister ma saber ania British in India ram rai tak chunga thu hnoya obbe colonize du lo tu kha ania India rama ro ain rem na le nge ni ram dang obbe na British noi ni lo noya zalen na du tu ania chuwang chon independence activist tin an soi thin ni ti hian a soya Jawaharlal Nehru hian India ram chu pangpar huan zau tak a chunga pangpar chi sang par vulna hmunang tin a lo soi thin ani hei wang hian India ram hi ram zalen le mi puite ro rel na hmun the largest working democratic country an ti thin bokani le democracy om zia kha chu class ma sa a khan kan soi fi to in ka ria mi puite lalna ram mi puite thunei na mi puiten kan ai o kan thlantlin na ram ani ti kha kan thacheu don ne o le tuna chuanin heng Indian constitution kan soi ma hianin hriat tur poi mo deuh oma history lampang thil hlui soi telangai thina entinan civics te le history hi subject in ang khat deuh rang in combine deuh rang an nia kan zir chho zel na he ta college a BA MA kan zir thlengin hei hretlang ta ila thome chon Indian history kan soi anga ya Indian history a hianin enge ni India ram British ina obbe na tanga alo zalen to na kan soi don ani nikum lama te class danga te kan lo soi to thowa kan hriat non le nan kan soi non le ni setin hriat non tluk om lova hriat chian tluk om lo ti kha kan soi don ni a chuan le Indian history tlem soi tel taila India ram amma alo in rel bol chho dan le har satna ramin a tor dan te kan soi don ni India ram hi nge ni ram leilung hausa lutuk ania natural resources nature ania hei atama soi tur British hian an soi dan chuan in British hi man lai chuan ram ni tlaseng lo ro rel tu an ti ni je chuan ram kha zau lutuka ni kha an tladon che ti kha na tlak na lam to pa khanin British ram zau lutu khani chuana ram dang kha lo wa om le ti na ni British kha ram kha empire kha alien em ani thilan ti thean chaka India ram po kum sang kha zaruk AD khan India ram leilung chu sum don nan British au khan in an ron tlo ve phot ani an ron opngal top lova ti chuan in sang kha zaruk chu kumeng zat kaltang e tunang huna chuan kumjali dot liam ta khani mo
British ho hian a tir lama sum ton na kalpui mai du tok lovin India ram leilung ho sakna na sa tak an han mu khan obbe a ram chunga ro rel tu na hian an lo nei ta India ram kha soitong khana ho sa ne engkima agriculture ate engani rangka chakkan ti lampang te hatiang thil lu hrim hrim a hanin tun hnaya po hian India ho sak zia hi an soi thina khatianga ho sa obbe ni lo tang selang chuan tuna po khovela ram ho sa ber jinga mi ani nge ang tin an soi thina ni engpo ni se India ram chu azawin mi puyan tam ema wang chun obbe mei chu British tan po thil ol sama ni lawa chu wang chun British hian dan an siama policy sang an manga chung jinga chuan divide and rule policy an ti chu alo chuak ani omje chu then sana obbe ani mai divide chu thil ani sem then sana lampang deuh soina nia helaya hi chuanin rule kan ti chuanin engani in obbe na in thunun na ti lampang soina ni mo a then soi na sa deuh chuanin then sang la obbe ro ti lampang khani chi sak hrein an then sang sa khona thila ten then sanga are thei ho sa deuh te pon an then sang ti khan obbe zui nga la dan an siam zel mai ni British kha chen chu lekha thiam ma san ni van an finga India ram kha ti lai khan education an lo sang tuk lo nen an tu hnuan da ol sam em maya an ram lo ho sa chu selo in rel bon na laman lo chak lu tuk lova chu wang chun politics laman la mel hriat lo wangin lekha thiam an tam lova British chuan an tu tok en opta mi mai ta ni soitong khana tira sum don puyakal akha an opet ta dei mai ni chu ti chuanin heti hian an in then sang tanak nak ta ni Hindu kulmuk tak le Muslim te chu an sa khona in an lo na den chena in huat tira obbe chu an tum ta dei maya an hlotlin puita ni British te khanin ti chuan British ho chuan India rama chuan kumza ni chuang te meu rohan rel zui ta phot maya India leilung ho sak na po du to ken an la ni ai Taj Mahal lung lu thlengin in British te hian an ru ani tu hu hian an soina sa a hai ku in nu ran tia diamond lu deuh mai oma chumi chu tuna hian British crown khumin lan lu Queen Victoria lu khuma khon om vai an ti ni mo chuan kan soi bel zeu nga hemi bi ka hi ma tum khanin an han soi le nang na ka soi kha tama ma ra chu British lam hi chuan pe kan tum to lo ani mela he chu kan dan in a ken to wang in pek mai theini lo tin soi te po mani British Museum a khwanin man kum deuh khan Narendra Modi hianin atlo nge ya Queen Elizabeth hian kalpuya India thil te po lo om ve nual ani ome. Well, the diamond is set in a crown which was on display in the Tower of London in 2010 during a trip to India. British Prime Minister David Cameron had ruled out sending the diamond back to India, declaring that he does not believe in returnism. The Kohinoor diamond, are you ever going to return that? That is a question I've never been asked before. Well, but I don't think what tends to happen with these questions is if you say yes to one, you suddenly find the British Museum would be emptied. Right. And I know there's also a great argument about the original provenance of the Kohinoor diamond, and so I think I'm afraid to say. Poni se khalam kan soi thui lo ma ti chon subject ala lu taila khuna lo kal zela British ho obbe na ngai thailo India rama po antam hle ni British ho no chuadu kha antam boka tharum manga nor chuadu po antamani chu ho chu extremist antia tin tharum kherlova in chuatir du an oma chu ho chu moderate anti le boka ti chon India chon British te chu nok anti tran ta ni chu o thil pakhat kan hriat ngei tur chu India kha engtin nge British te khan obbe ngal top ti hiani hei zona poi model ne India khan lalle sipai te an nei lowem ni defense lama enge adin munti zona om the ne ya le ti hian chang tai la sang khat zaruk AD 1600 AD ya British local thu kan hria khang ho kha East India Company EIC tin sumdong tur local an ni photani an mingka East India Company ani Ijon sang ka zaruk somthum pali le sang ka zaruk somthum panga vela chuan India rama khati lai khan engeni Sikh Empire mo lalram le Mughal Empire kan ti te Maratha Empire te indo thu kan hrelia India lalram sang kha anlo indo thina ni India ram chunga khan India mi te thau kha hei wang ringot po hian India chon sipai le sum tam tak indo na anlo khoral na satoni mo British ho local ma tang dei to khan Tichuan historian lam chui mi te phei chuan
hei sultan kan hrenga sultan chu muslim lal mughal ho sultan aurangzeb antia chumi phei chona dam chungin maratha empire le sikh rebellion mo sikh hel ho hi a beigum tlon an ti ni chutiang khop chun indo an lo in beina sa thina ni indo in mo heng hun lai hian engani india ram indo lai british lo lu to nu hian east india company te chuan engani tran lam nei lovin neutral tak khanin fing takin indian ruler thren khat te hi an lo support ve thina ni mo ti chuan british east india company te chu india politics laman lu thu ve tel ta ti khan lal ho chan chin te khan hrezel ta ti chuan india rama indian ruler lalte anin be chau hrep to nu chuan british east india company te chuan india lalte chu ando ta thut mai ni ti chuan sang khan jasari somnga nu atangin east india company te hian india chu ando tan tarup rup mai ni chu ti chuan chung indo na te chu mingsang sang an pe ve ta pakhatna chuan battle of plassey antia ti chuanin adang lo le battle of buxar te antia anglo mysore war antia chung te chu chi sang in an than sang le first battle second third le fourth te oma ti chuan anglo maratha wars le first second and third battles anti ni ti chuan anglo kan ti chuan english ti na ni me mo ti chuanin indian rulers te hian british te hi heng indo na sang te hian an hne ve nu la ni masa british financial zolo one thing ema atop lama hian india chu thlom ani ta berani ti chuan thil phat kan hriat reng tur chu napoleon bonaparte french emperor ropui tak french rammi khanin fourth battle of anglo mysore war hun lai hian indian ruler pakhat tipu sultan anti oma chu british laka chuan puyatum ve ni napoleon apo hianin amai ro chu british sound fin ema vain pui thei din huna talova india chuan hemi tum hian ne zo talo tipu sultan po ya thizui ni ti chuan maratha empire an la oma atop bera kimi anglo maratha war ki kan rianga anni te chau hi hemi empire lian chun india rama le british empire han chau thei tur kha anu nung beran ni ta ni kan muang hian first anglo maratha war te hi han chak ve second le tha ta chuan british hi an hne zo to lo ni ti chuan sang kha zaret som pariat 1818 thleng india rama british indo na le british le india indo na ta ni chuan hemi nu po hian india rama lal sipai han nga deu british han chau tur hin to me ulo ani engpo chu ni se sang khat zariat somnga pariata chuan indian sipai british noya te chu british sipai laka an hela hei sipoi mutiny an ti ani he helna hi british la chuan olsam main han chingfel le phota he sipoi mutiny zo nu hian sipoi mutiny kan ti chu sipai laka helna an ho tu te laka helna ni maya he sipoi mutiny zo nu hian british lal nu queen victoria chuan india ram lal berni naron nei zuita aron opati chuan india ram po british india tin an soi zuita ni le ti hian british hian india rama anma ani hlok na turin real content siam zui ngala tin zirna hei india tan an pe thadu lo boka education lama heti la hian india rama jek le chiar thiam te na literacy rate chu 20% noilam dei ni mo india heti la hian in textile industry anti hei la silfen le ponlam siam na man ro ni meng chu india siam chu tamber thin chu anti top sak bokani mo textile hi british obbe ma hian india hian ramdanga sumdonan thon chu tamber thin ani ole di hian kan khai khom to menga revolt of 1857 kami sepoi mutiny chungchang kha india kho le tui citizen kan ni chuan kan riat ngai ni asan chu british laka india in zalen na kan sualna kan fight na masaber ani kan ti theyang atira zalen na hi hloting nga lo ma se anu kumza re nu sang kha chakwa somli le pasaria india mani in rail ball theina mo independence ka kan nei thei ta chawni tharum manga sual chu tum ka hlotling zo talowa freedom fighters tam tak zalen na sual tu Mahatma Gandhi de Nehru te nen tharum tel lovin non violence in british te khan chu tir thei ta ni chuan ram zalen na hani freedom kan di tak tak nei tur hian tam tak te hun te mamoa nun na tam takin an chana zel tang te soisak te tin khai hlum te thleng oma tin mi puyom khoma han ka hlum tak tak kan ti te po kha
tamani chuanin nam angai muzitna tiang chi te pawh kha thlengna sa racism kan ti amain apartheid ti te kan zir to kha pol niam lama civic sa khatiang deuh te kha thlengna sa a tin kum sa hi don kha British noi kha India ram kha kan amani raya me me freedom hi thil nei harasa tak ani ti he video tang po hian kan zir chu ngai na rin amani ti chuan India ram chuan mania ram pakhat anga ain rel bol theina mo kham independence ani kha August ni som panga sang kha se po somli pasari khan lo ni ta ni kumtin hemi hi independence day hi kan man pha ta ni hei kuminanga chuanin som sari pali borvel juliam ve ta chaw kum za pol ting lo ani chuan ramte kanin kai roi thiam theinan te sarkar te kanin siama thiang kanin set up ve theinan te omje nei zo ka ram kan kai roi theinan te khan Indian constitution kha kan ma mo ta ni chu sha rengin Dr. B.R. Ambedkar kati hunlai chairman Constituent Assembly te khadin ngalania tin Constituent Assembly te hian ulukle tim kur takin India Constitution hi an duangan draft tani ti chuan ni som ni paru January sangka chapua somnga khanin India Constitution po man thei turin non duang felta a ti chuanin hemini hi Republic Day tin tin kanla mangsin jom ve zel tapokani ola tikhan voin tan chuan kan du to nga next Indian Constitution hi kan lu chile don ya ti kha kan chau don ya